Bagešo re a letamiša ditabeng tša bošegombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10, re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. No incitement of violence, lawlessness, destruction of infrastructure, or barricading of roads will be tolerated. Mafapha a toka thibelo ya bosenyi le ya tšhireletšo a ka tšwa ka makata a namane go tiišetša tšhireletšo go lebilwe dikgethong tšeo di tlago tša bosetšhaba. Ba ile re dula ka dintlong tša mabu nako nngwe le nngwe di kana re wela pula e rena setse re tšhwa dintlo tše maybe di ka re wela re le bana ba banyane. Badudi ba motsana wa Matebeleng Makapane provinseng ya Limpopo ba lla ka ditirelo tša motheo bjalo ka metse le dintlo. Well, I'll tell you what, I don't think he meant that. The Pirates don't mind anyway. Orlando Pirates hlahlogetše maemong a boraro a league morago ga go rapalatša Royal AM ka dino tše 4 go lelang kgokolo. Batho besho thobela ke soretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mafapha a toka thibelo ya bosenyi le ya tšhireletšo a ka tšwa ka makata a namane go tiišetša tšhireletšo go lebilwe dikgethong tšeo di tlago tša bosetšhaba. Tona ya tšhireletšo le bomahlwa a di bona ba sešole Thandi Modise o re go theilwe sehlopha tšhomo go šomana le bosenyi bofe goba bofe pele ga dikgetho tša la 29 Mopitlo. Modise o be a bolela pele ga boraditaba ka Pretoria. Tona ya sephodisa Peggy Cele wa merero ya kanageng ngaka Aaron Motswaledi wa merero ya boditšhabatšhaba na le dipando le tona kantorong ya mopresidente Khumbuzo Ntshavheni ba be ba le gona. Tona ya tšhireletšo le bahlankedi ba makala a mangwe a polokego ba re ba komana madula ba pile ka leano la bona la moswananoši go boloka setšhaba se šireletšegile ka nako ya dikgetho. The JCPS cluster will ensure that the national and provincial elections, the 7th, will be conducted in a safe and secure environment. No one has the right to intimidate and prevent others from exercising their constitutional rights to vote for a party of his or her choice. We want to send a clear message to the public that no incitement of violence, lawlessness, destruction of infrastructure, or barricading of roads will be tolerated. Anyone who participates in any form of criminal activity will be dealt with. Tona ya maphodisa Peggy Cele o re ba ya go romela maphodisa a palo ya go tsebalega mafelong a bekilego ke digaruru go netefatša gore bakgethi le makhanselara a bolokegile. July 2018, a special team was formed to deal with political violence in the province of KZN. That team has expanded its mandate to other provinces, especially in Eastern Cape, Mpumalanga, Limpopo. Tona di kamano tša boditšhabatšhaba na le diphando le yena o netefaleditše bakgethi ba le mmoše gore ba tla bouta ntle le ditšhitišo. Batho bao ba engwadišeditše go bouta ba hlohleletšwa go ya go tšea dipukana tša bona tša boitsebišo ka pela ka moo ba ka kgonago. Why people apply for IDs and not correct them? We discovered that most of them are people who already have IDs, but they've got the green bar-coded ID. They've now applied for a smart card. So they are not really in a hurry to come and collect because it's not that they don't have any identification. They were just modernizing their method of identification. Mmušo o beile marangrang a dikgokagano tša leago leihlo go netefatša gore ga a phatlalatše dipego tša bofora le matšhošetši tše di nepilego go hlohleletša digaruru. I must clarify that work is done under the GCIS and not the state security agencies. Ditheo tša setšhaba le tše dingwe tše bohlokwa tšhireletšegong ya mmušo ke tše dingwe tša tše di yang go fiwa šireletšo ye maatla.
Lešaba-šaba la balatedi leo le iponagaditšego lepatlelong la Phuthaditšhaba ka Qwaqwa bohlabela bja Free State le makaditše mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa. O boditše balatedi le maloko gore go iponagatša ga bona ke tiišetšo ya gore ANC e tla thopa dikgetho tšeo di tlago. Ramaphosa o rumile lesolo la gagwe la gabjale morago ga go ralala le province yeo. Jwale ntho e re tlameileng hore e etse ko kgalemela lenyatso ka bana ba re nyatsa ba emise mekgatla ya bona ba ntse ba matha hohle mona. Jwale ha re ntse phafa re kenye phafa re ba bontshe hore poo ke ANC fela hore re ka se ke ra ba fa le chance e nyane ka obane campaign ya rona ka nnete e tsohile. Mathata ana a re na le ngwana a motlakase a ntse a ya a fela. Re ntse re lokisa mathata a rona a motlakase. Selemong sena se fetileng re ile ra ba le di load shedding tse ngata empa ntse di ya tlase ka hobane ditishini tsena tse tsa motlakase re ntse re di lokisa. Ka go le lengwe motlatša mopresidente Paul Mashatile yo a bego a le ka sebokeng o kgopetše badudi gore ba ba fe mengwaga ye mengwe ye 30 go phošolla mathata le diphošwana tša mokgatlo. Mashatile o be a le lesolong la go uauetša bakgethi go dikgetho di šaletšwe ke matšatši a 30. This is going to be a very challenging election campaign. We have more parties that have registered, more campaigning. You can see when you go out there. But our machinery on the ground is very good. We are confident of victory. In fact, the polls suggest that the voter turnout might be higher. And the higher the voter turnout, the best for the ANC. I don't think that we will come under 50% as things stand. There's a lot of excitement on the ground. And, you know, our message of accepting the challenges and the mistake, people accept that. We say, we will fix this. As President Thabo Mbeki was saying in Soweto, he said, yes, there are challenges within the ANC, there are challenges in the country, but we are going to fix them. Modudi wa Folweni ka borwa bja Durban o re Afrika borwa ya demokrasi ga se ya mošomela go kalo. Normally Nxele go tšwa Folweni o re meetse dipomping tša bona ga se a hlweka gape ga na le mošomo. Nxele le balapa la gagwe ba be ba tsenetše moletlo wa Inkatha Freedom Party wa go goketša bakgethi ka tikologong yeo. Moetapele wa mokgatlo Velinkosini Hlabisa o re IFP e na le maano a go rarolla matata a go swana le ya meetse. If we look back, the rate of unemployment is amazing. Crime has devastated our communities. Load shedding has destroyed our economy. Corruption has robbed our people of benefits that we should have benefited out of billions of dollars that disappeared in the hands of the corrupt government. Kgorotsheko ya molaotheo e tla theeletša hlotlo ya IEC kgahlanong le sephetho sa kgorotsheko ya dikgetho yeo e dumeletšego mopresidente wa peleng Jacob Zuma go tšwelela lenaneong la mokgatlo wa Umkhonto weSizwe ka Labohlano la 10 Mopitlwe. Kgorotsheko ya molaotheo e tla theeletša hlotlo ya ge mopresidente wa peleng Zuma a swanelwa ke go šoma parlamenteng. Gabjale IEC e beile kholofelo ya yona go kgorotsheko ya molaotheo. Ge naga e keteka mengwaga ye 30 ya demokrasi,
Potšišo ke gore na melawana ya leano kakaretšo la ikonomi ya naga le bile le khuetšo e kakang go ikonomi ya Afrika Borwa kudu-kudu go badudi ba Afrika Borwa. Mola melawana ya tša ikonomi ya mmušo o bušago gantši e be e dumelelwa le go tumišwa eupša go na le tlhokego ya phethagatšo ya yona ya maleba. Le ge go le bjalo go bile le ntwa ya mahlo a mahwibidu ge e ba naga e tla phegelela melao ya motheo ya bosošiale goba bokepitale. Mokgatlo wo o bušago o lekile go hwetša tekatekano magareng ga melawana e mebedi eupša tlhokego ya mešomo bodidi go se lekalekane e sa le tlhoba boroko mo nageng. Dipotšišo mabapi le go šoma gabotse ga melawana ye di sa hlobaetša. Back in 1996, when there was a rumor that President Mandela had fallen sick, and that meant he fired our whole RDP office and put Jay Naidu as Minister of Post and Telecommunication to privatize telecom and then imposed GEAR. And that was something I think Mandela ultimately can be blamed for. He had a lot more room for maneuver in our view. As we present a picture of where we are now, we must also tell all South Africans in the world that our ship is stronger and that we are better prepared than during the previous episodes of global turmoil. We have to reshape our cities to create integrated and productive living environments. Our education and training capacity is not enough. We have to invest in quality improvements and meet new skills requirements. On what we do well, South Africans were very clear. Firstly, we pay social grants well, and secondly, we collect tax revenue well. Secondly, what should we stop doing? Excuse me. Corruption and waste, and bailing out state entities, both of which we agree with. We have the opportunity to achieve faster and more inclusive growth, to create jobs for our people and a better life for all South Africans. That opportunity comes from a favorable global economic outlook. Our mission over the past 30 years has been to restore both social and economic justice for our nation and to decisively address the inequality that was the hallmark of the system of discrimination and dispossession. Le sa amogetšwe badudi ba motsana wa Matebeleng wo o ikadilego magareng ga Mokopane le Polokwane ka Limpopo ba re seemo sa bodidi seo ba phelago ka tlase ga sona ga se kaonafale le ge ba boutile dikgethong ka moka tše di fetilego. Motsana wo ga ona ditirelo tša motheo go swana le mengwako mohlagase ga mmogo le ditsela. Motsana wo o thomile mengwageng ya bo 16 e le kampa ya bašomi ba dipolaseng le ba moepong ka tikologong yeo. Motsana wa Makapane o wagile go tlase ga dithaba. Motsana wa Matebeleng o botse o le gole ntle le tharollo ya mathata ka boya ditirelo bjalo ka ditsela le mohlagase badudi ba sale ka gare ga bohloki. Ba re ke ga makgetlo mo bahlankedi ba mmušo ba ba tshepišago ditlhabollo motsaneng wa bona e fela le ga bjale ba sa beile moganya phatleng. A re bone ditirelo ene ge le nako ya divoutu re vouta nako engwe le engwe mara ge le poleke ya rena yona a itšhentšhi nto we kore e makatša rena re le badudi. Tlhokego ya dintlo tša maleba e sa le bothata go badudi ba. Badudi ba dula ka gare ga dintlo tše ba itiretše go tšona tša mabu le masenke. Ba re go dula ka gare ga dintlo tše go swana fela le go lebellana le lehu ka mahlong. Rangile re dula ka dintlong tša mabu nako ngwe le ngwe di ka na re wela pula ge rena setse re tšhoa dintlo tše maybe di ka re wela re le bana ba banyane la ikušiša so ga nyetša ra sokola mara ba nyaka re voutelang re sena dintlo re dula ka dintlong tša mabu ra sokola. Le ge ba e tshepetše go methopo ye mengwe ya metse bjalo ka dipetse badudi ba re methopo ye ga e tshepagale. Masepala wa selegae wa Mogalakwena o re o tla ikarabela tabeng ye mo nakong ya go se fetše pelo.
Balapa la mokhanselara wa ANC yo a bolailwego wa masepala wa tikologo ka Rustenburg ka Northwest ba re go bile le matšhošetši go bophelo bja gagwe. Popi morapedi wa mengwaga 54 o thuntšitšwe ka ntle ga legae la gagwe motsaneng wa Photsaneng ka ntlenyana ga Rustenburg ka Labohlano. Maphodisa a re morapedi le motlogolo wa gagwe ba be ba sepela ba lebile gae go tšwa lebenkeleng nakong ya ge banna bao ba sa tsebego ba tla ba šalago morago ba gononelwa bao ba ile ba thuntša gomme ba tšhaba ka sefatanaga. Baagi le baeteledipele ba ANC kwa kgaolong ya Bojanala ba kokwane kwa lelapeng la ga Popi morapedi go tshedisa ba lelapa. Seno se tla moraga go bolawa setlhogo ga Popi malatsi a le mmalwa a fetileng. Tiragalo eno e utlwisitse ba lelapa la gagwe botlhoko thata. Tlhare se se fase ke sona se nne molai ya le mo sona ha mothuntsha go ntse go na le dipuo tse di sa nnang sentle tse ding ba bang ba se ba ditsa gore nna ntse go na le matshosetsi kgatlhanong le ene. Bianong se se rileng se se tšele ngwana borona ke sethunya se se bileng sa mothuntsha sa mofeleletsafa. Meyara wa Rustenburg yo gape le modulasetilo wa ANC mo kgaolong ya Bojanala Sheila Mabalehuma a re go tlhokega gore go sekasekwe tshireletsego ya ba lekgotla botlhe. Mo nakong ya re le mo yona ke nako ya ditlhopho, so go tlo nna botlhokwa gore re tse se se bidiwang gore ke risk assessment gore tle re bona gore makhanselara a rona botlhe fela ba bolokesegile. Go ya ka makokokganetso mo masepaleng go tlhokega gore go dire go le gontsi go netefatsa fa baeteledipele ba sepolotiki ba sireletsegile. Se sa bontsha gore country e palelwa ke go netefatsa gore e protecta baagi ba yona ga e palelwa ke go netefatsa gore di-public rep tsa bone di protected. Public reps are now living in fear basically, and is calling on public reps also to make sure that we continue reporting any threat that comes, be it via phone call, in person, to the South African Police Services. Mapodisi ba re ga go itsiso se tlholeditseng polao eno le go tlhalosa fa dipatlisiso di tswelela pele. Ga go ope a tshwereng go fitlha ga jaana. Thabiso Moss, SABC News, Photsaneng kwa ntle ga Rustenburg. Ditsebi tša maemo a boso le tikologo di akanya gore marega a lenyaga e tla ba ao a ruthetšego dikarolong tše mmalwa tša naga e le ka lebaka la phetogo ya leratadima. Go no swana le Afrika Borwa, dikarolo tše mmalwa tša kontinente ya Afrika di itemogetše phetogo ye ya leratadima yeo e hlolago go ya godimo ga ditemperatura, go ya go fišeng phetelela, go ba go hloka pula sehleng sa selemo. Dinaga di etša Zimbabwe di amilwe kudu ke komelelo le tlala ka lebaka la phetogo ya leratadima. Go ka letelwa pula ya ka tlase ga yeo e tlwaelegilego le ditemperatura tša godimo go ya le ka moo go tlwaelegilego dikarolong tše mmalwa tša Afrika Borwa. Ge setla sa marega se le gare se tsena ka lebelo o mongwe setsebi sa thuto mahlale ya leratadima ka University ya Cape Town o re ge phetogo ya leratadima ya El Nino e le gare kgatlampana badudi ba tla itemogela marega ao a ruthetšego matšatši a mangwe. El Nino is therefore causing warm air and warm seas, and as a result we certainly are going to expect a warmer than normal winter. It doesn't mean every day is going to be warmer, and it doesn't mean that every single month of a winter is going to be warmer. Ifela ditsebi tša boemo ba leratadima di lemošitše maAfrika Borwa gore ba se bee dikobo tša bona tša boruthokgole. From April into June, we are going to see the El Nino phenomena rapidly weakening, but it will continue to impact the weather. So we are going to be seeing above normal minimum and maximum temperatures, and the rainfall is also going to be below minimum for much of those areas that normally get winter rains. Ge se ruthana se le gare badudi ba ka Kimberley ba re ba thabišwa ke gore bošego bo sa dutše bo le borutho go fapana le mengwaga yeo e fetilego. I feel like it's late because already this time the sun is out, so I feel like this winter is going to be hot. Ditsebi tša boemo ba boso ba re go ka letelwa ditemperature tša godimo go ya le ka moo go tlwaelegilego go fihla ka June.
Ditaba di tswela pele. Kabza De Small le Mthunzi ba ikhweleditše difoka tše 4 moletlong wa bo 18 wa difoka tša mmino tša Metro FM ka Mpumalanga bošegong bja go feta. Difoka tšeo di akareditše Best Produced Album, Best Collaboration, Best Amapiano le Song of the Year. Oskido le Boom Shaka ba filwe sefoka sa Lifetime Achievement. Kamogelo ya segoši mo go be go kgabišitšwe ka boso le dibenyabenyane tša bokadinaledi. Difoka tša bo 18 tša Metro FM di swere ka letšatši la go ikgetha la tokologo gomme dinaledi tša mmino di gadimile morago mengwageng ye 30 ya democracy. Freedom is everything. For the mere fact that the Metro FM Music Awards are being held on Freedom Day is in and of itself symbolic. You know, it's 20 years in the industry for me. And if it wasn't for 30 years of democracy, I don't think there would be any 20 years of delays. So. Difoka tša lenyaga di be di na le mafapa a 19 go bala mmino wa kwaito, African pop, dance le amapiano magareng ga tše dingwe. Bjo e bile bošego ba Kabza De Small le Mthunzi ka go thopa difoka tše 4. Bafowethu ngiyabonga kakhulu to my fans. Ngiyabona gcwele la. Ngiyabona. Singayiculo ugcina le ngoma ngithi. Ukhalwe sikana. Makhadzi o thupile sefoka sa seopedi se se kaone sa mosadi. All I can say is this award is for all females that I was competing with because we deserve this award because we are working hard. Sefoka sa Lifetime Achievement se filwe Oskido le setlhopha sa Boom Shaka go tema ya bona industry ya mmino mo mengwageng ye 30 ya go feta. Thank you very much for your support, for keep singing our song, for celebrating us. Naletšana ya lefase Tyler o file sefoka sa naletšana ya boditšhaba gomme go bile le tiragatšo ya mmino go gopola le go hlompha naletšana ya mmino Zahara. Dipapading Sempete ke go fete sa go lwela maemo a bobedi lokong ya DStv Premiership se loile le go feta. Se se latela morago ga gore Orlando Pirates e go boše Royal AM ka dino tše 4-0 lepatlelong la Harry Kwala ka Pietermaritzburg mathapameng a lehono. Mahlo ke diala ga a jesa motho. Guesses the right way on Porto, but Pirates score. It's taken them 29 minutes. There's a great opportunity for goal number 2. It's as easy as you like for Talenton Bata. Matosela caught in possession. Lots of numbers forward here, including Mofokeng. Maybe needs to just drop a shoulder. Doesn't have to. That's a beautiful finish. Composed, cool. Sold the goalkeeper a dummy. No chance for Porto. Pirates lead by 3-0. Yes, Dlamini. Well, I'll tell you what, I don't think he meant that, but Pirates don't mind anyway. Go tšeo di lego nakong ya go ikhutša, Cape Town City e etile pele ka nno ye tee go lefela la Golden Arrows lepatlelong la Cape Town ka Western Cape. Bageshu di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.